Ulongnya cycle Rojit Singh yang lem minta kesngi ulai keren bat ki kena school ke St. Anthony's Higher Secondary School ha ke program Meet the Champion event. Kebela pelong daka Sport Authority of India Shillong kum shibenta ban rakhe ya ke National Sports Day. Ha gani ke jingi keren yang lem ulai thu halor kumno uhikai yala de banya cycle bat kumno ke jing treshitom bat ke jing IT Met Badminton ke long ke badan kam ha ke jingi lekai sports. La ban kedau bau yang lem ulai dan benta bat ke kenhon ke shim benta ha ke Commonwealth Games ke balalong ha Birmingham ke balawan ha ke kerdan ke Rio. Uloong ru ba uyele ban tre shitom bat kentiu ya ke jingnya cycle jong u ban benrap ru da ke boong ba ke jing temu jong u na ke benta ke lawai ke long ban mi khmat na ri India ha ke Olympics jong usnem arhajar arpusau. आगे है मतलब ये जब तक मैं 2024 एंड 26 का ओलंपिक में टारगेट अभी भी टारगेट है तो ये कंफर्म ये पूरा अभी फुल फोकस में हम लोग ये 24 ओलंपिक जाने के लिए हम लोग अभी पूरा प्रिपेयर्ड में है सभी लोग तो और आगे जाने के लिए भी हम लोग कुछ तो वर्क करेगा और भी इंडिया के लिए